Khotso dumelang abushene le kae thokozane ya badala wa tseba ke dutse bana ba morena ke a nahana hona le ba bang ba busy ka maphelo a rena ka montle ka ha ile dinako tse I can't sleep every night cause hanako e fihla mona boroko ba ka ba fela bana ba morena ke batla go bua mantswe a mang a so hore ha ke le sangoma I know everything. I don't know everything. Asore ha ke le sangoma ke phela hantle, a ke phela hantle. Ha hona sangoma ka reng yona e phela hantle. This calling, oh guys, it's not easy. It's not easy, I'm telling you. Ba bang ba rena re thwasitse re boloka maphelo a rena. Ba bang ba rona re thwasitse ka lebaka la mabitso a ba re fileng ona. Ba bang ba rona re thwasitse ka lebaka la hore there was no life, there was no faith hore re tla phela. But because of we have accepted hore rona re bomang re a phela kajeko. I remember me, it started at the age of 15 years. Mamaka started showing me the flames, the bad flames. She doesn't love me. She doesn't care about me. Kuri nje, what she cares about, what she cares about, is how I survive in this life. From that 15 years ke gola until ibanna, ke re ke bana le motse wa ka. I remember I spent 10 years in hunger. So can you see hore this calling in drowner, impatla moteng. Ke feleleditse ke accepta this calling. Asore ke acceptile ke rata. But ka accepta ho tshwana le monna o a tlhakisang mosadi, mosadi a ba feleletse a morata, ntsa bona hore mara motho ona o a ntlhakisa. O mo tlhakisa ka hare, o mo tlhakisa ka ntle. Mara mosadi ona a so ha bone. Is that she's there because of o stikelletswe le this man. We can understand. Like batho ba bang ba sa understand rona bogogo. So I'm here hore ha o tsia mobu wa jarata yaka o tsamaya o ile o sebetsa because of I am a sangoma. Yes, I nka so bone ka lehlola nama, but hona le lehlo le ke tlo bonang ka lona. O ile o sebetsa jarata yaka o re wa nkwalla, o re wa kwalla, o re etsa hore di client di ska patala, o re etsa hore this world is not easy. Ena ekeleng mo yona is not easy. Nka ba bulela di sangoma, they can tell you their different stories they are going through each and every day, each and every hour. Mara ha nka mo bua mo jarateng ka ntho e nna le nna monga yona a ke tsebe e tswa kae ya kae, a ke tsebe ke ilo fella kae ka yona. E leng hore le nna, yes, I'm proud, but I'm proud ka ntho e leng hore ha ke le one, I cry like nobody's business. I cry, I say, I ask myself a lot of questions. And badimo ha nka ba le ba kgono